Ndabasuhuje mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira, mbahaye ikaze kandi mbibutsa gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi, tukaba twinjiye muri wa mwanya tugenda tubarebere biba birimo kugenda bisohoka mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga n'ibibera iwacu. Inkuru tubafitiye muri aka kanya ni inkuru ibabaje cyane irimo kuvugwa mu karere ka Nyanza, aho hari amakuru avuga yuko umugabo w'imyaka 32 yaje kuba yakwica umwana we amukasa umutwe, yarangiza kumukata umutwe akumva bitanahagije kuba akoze iryo shyano agahita afata wa mutwe akawutwika. Nk'uko amakuru abitangaza rero, polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo yataye muri yombi umugabo w'imyaka 32 wo mu karere ka Nyanza ukekwaho kwica umwana we w'umuhungu w'imyaka 11 aho yamujyanye kumwicira mu karere ka Huye avuye mu karere ka Nyanza, yagera akamuca umutwe, yarangiza kumuca umutwe akawutwika. Uyu mugabo yafashwe ku ya 9 Gicurasi 2025 afatirwa mu kagari ka Rwesero, umurenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza. Amakuru akaba avuga ko ku ya 5 Gicurasi 2025 uyu mwana twagisubiza ari we wishwe. Mbere yo kwicwa ngo yaturutse ku ishuri avuye kwiga aho yigaga kuri GS Hanika ry'Inyanza, ajya kureba papa we cyangwa se mu mujyi wa Nyanza ngo amwogoshe, aho kugira ngo uyu papa wamwogoshe rero ngo yahise amujyana mu karere ka Nyanza ajya kumwicirayo, amwica urubozo aho yamwishe akamuca umutwe ndetse akanawutwika. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye yabwiye itangazamakuru ko uyu mugabo yahise atangira gushakishwa, aho ku ya 9 Gicurasi 2025 yafatiwe mu mudugudu wa Murambi, akagari ka Rwesero, umurenge wa Busasamana. Amakuru rero yababaje abantu benshi, ni amakuru yateye agahinda benshi. Ubwo ikiriho turaje tugende tureba tumenye ese ni ukubera iki yafashe uyu mwana we akamwica. Gusa amakuru haravuga yuko nyina w'uyu mwana atabana n'uyu mugabo. Reka tubashimire cyane rero mwese muba mwafashe umwanya mukabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye, mbabwira yuko turakomeza kugenda tubagezaho amakuru atandukanye, bityo rwose umuntu mushyashya yihutire gukora subscribe cyangwa se abone bijye bimuha kubona notification z'amakuru yacu, bimufashe kujya abana natwe umunsi ku wundi. Ndacyari umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind Djoke, ndabakunda cyane.